I thought the President Akufo-Addo said, "Yesika na ye hata timakofa bawomia se won't fix it." Did he fix it? Why are you not blaming Finance Minister Bawumia and the governor? Because men cannot, in their chauvinistic spirits, cannot blame their own. When we were leaving government, it was 17. Whatever it is that NDC is doing, whether they are pumping money, they are not pumping money, we couldn't do it. And people for Montiani, say not to Sikunu, a NDC financier kesiye ewo Ghana ha. And so ya what power no project ya kesiye nyina na to si e de ma nikunu ye NDC ni kesiye na to si kunu nya MPP ni 8 years ya na to si bedi report no common fund adwuma kesiye ni nyina na to si de ma nikunu na ye mame ene gina yie na ye mfa boga nya swan wonsane misa na to si say eba ne sign na Dambotwe former local government minister or three letter command President Akufo-Addo say near na to si eye no MPP ebe lusu 2024 elections because common fund bar na to si atna so no the year investment or other banks say ye release common fund the money say on fan ko assembly na etimi take 6 months no ne banks in the year investment. I will say answer social media so also sabrede into kwakese pama no home so ewo ye maame na atoshe ene afi Dr. Mahamudu Bawumia na busia information ya enam tokwayi echi ene se na atoshe esa se wo running mate aye Ediama honorable Ken Akumpreko Japan to no so no kwan ya obefa so no be contribute to honorable Ken Akumpreko Japan the campaign awoye ene so obeka ansem edebu Dr. Mahamudu Bawumia so nabusia na atoshe akwakodi enkomo ma me no ka say abronye so ababedi enkomo ede afa ne na atoshe ekokan ho na abusia ensem no enkwawiye no na yekofo atonsa ede afa na atoshe enne kunu ama wo maba abeyi ensem bi anomo akwaba ede aba too much GA so much so first time nia Obemia subscribe to me so ya kai sa the bell no ebe ka ho sa na ebe na upload ni to pro ne first person ya wonsa ebidika kabusia ye bo e de ra yensem na entokwane nyina ahwase ene se ye maame na atoshi e na wo kokodi enkomo ne pa akwasi wo se ne ya wo Oyerepa FM ene busia woni ne ekodi nkomo na ne nkomodie ni mu no e na ebi hu ne se ase wo attack Dr. Mahamudu Bawumia esan se wo no angasa no wo place of running mate e de ma honorable Ken Akumpreko Japan ze ne yen kansem bi efengu Dr. Mahamudu Bawumia eso se ne beye na delegate for no ho enya wo makono no meto aba no e de ma di pass on mu bewi ni obetini aba ben say flag bearer and as a running mate e de amano ntiden sem bi ya wo kan no na ebusua efa common fan ho sikasem ene ade na ensam de ye maame na atoshi eka bi pa be kwakote ne nsem na e ba ni abronye so abeka wanhwe ye no nam so e ma na atoshi akakopie mu e wo yoko ne aba betentimi enko na yenko tie na atoshi ne nkoma odi kan di ye no na yemra na ya na me pese wo de kan ho say Adena they be a common fund. That's not the only good thing NDC has done. Okay. NDC has been able to keep the dollar at a certain amount. That's true. So why don't you blame Bawumia? I thought the President Akufo-Addo said, "Yesika na ye hata timakofa Bawumia se won't fix it." Did he fix it? Why are you not blaming Finance Minister Bawumia and the governor? Because me yo ba no men cannot, in their chauvinistic spirits, cannot blame their own. When we were leaving government, it was 17. Whatever it is that NDC is doing, whether they are pumping money, they are not pumping money, we couldn't do it. Entebusia na atoshi nkoma wokodi ye ewo Oyerepa so na akwakofa nko bibredi abane no ena yakwakotie na wei ena abronye so de ono why na adwene se wo bia beka Dr. Mahamudu Bawumia asem na wanka ne ye de na wusa ni pakwa no make sure say boni bia eni ho na sensemi wo ho de ya wo ni nyina beba na ensem ne enkomo so abronye ba bedi e de afa na atoshi no eno ena efrefo yoko e de aba na atoshi aboboa no Who say because of project ya na to sisi sama ne kunu nya sika wie ye no ne kunu eye NDC finance akese e wo Ghana ha na to si kunu am people for montia ne ye se na to si kunu
eye NDC financier kese ewo Ghana ha enso ye wo power no project akese nyina na atosi e de ma ne kunu ye NDC ni kese na atosi kunu nya MPP ni na atosi na nim se ne kunu nya MPP ni enso 8 years ya na atosi bedi post no adwuma kese ni nyina na atosi sisa ma ne kunu e ma ne kunu ye ebi na me ka kire mo no common fund adwuma kese ni nyina na atosi di ma ne kunu na ye na wukoda meba be show project ya na atosi kunu e na asi wo Ghana ha enne otimi din komo otokrom say mimi kunu ya NDC ni enti common fund ode me ye kra NDC fo ntimi nya me hu na atosi timi kase onu ni kunu ya NDC ni enti common fund wo so ye papa o so ye boni o NDC fo ntimi nya ne hu na num asem no na atosi na num asem no na ukoda me di project ya ni kunu ye ni kunu ya NDC financier na ye ne ekoye adwuma na Akufo Addo appointing na atosi na atosi antwe party for not say adwuma e de ma ne kunu ye wukoda ma kire adwuma na atosi kunu ye owie ya odisika no eko finance NDC for be de baba abonti one day na atosi me deny say enye ne kunu na ye sa adwuma no e wo Ghana ha oh hey mami ene agina yi o Dina ye na ye mfa boga nya swan sa so be nanti attack ba omia dia adintro dia because o perani mate dia you lie bad ene dina ye mumisa na atosi mumisa na this simple MPP delegates mumisa na atosi say o se common fa na omuntua finance minister ntua ema ne koka kire Baumia mfinu mumisa se na appointment letter as administrator no Baumia na san ya na enye Baumia monsa no misa na atosi se eba ne san na Dambotwe former local government minister o tire letter come president Akufo Addo say ne na atosi eye no MPP ebe lusu 2024 elections because common fund bar na atosi atna so no the year investment or other banks where Dambotwe letter honorable Dambotwe otiasi onwuye Dambotwe fired a letter to President Akufo Addo about na atosi activities ya oye ewo common fund ho say ye release common fund the man say on fanko assembly na etimi take 6 months no ne banks in the year investment and Dambotwe stated categorically say common fund anko assembly emma DC for amfanya adwuma a weekend party ni base Dambotwe wrote that letter to Nana Addo Dankwa Akufo Addo on 2 occasions there were copies of those letters na emrani beti free no ye be sane ni nyina gu social media and na ye teaser there were copies of those letters Dambotwe twere letter about na atosi e de come President Akufo Addo say common fund bar na atosi atena so or money nko assemblies na a weekend party no because say assembly no and ye the local base ya assembly ni ye adwuma amanfo no hu ne direct nti eba ne sen na common fund eba ya no the just 200,000 atum niaka enkobie Dambotwe wrote a letter on 2 occasions. The third one, Dambotwe wrote to the President Akufo Addo say obe resign because of Nantosi attitude. Ejabusia ensem ni mienu na yakwakoti abanagana fo bi e kire wo madwene se
sɛnea NPP nneɛma yi esi kɔ sɛ ya na wɔn yɛ no ɛna 2024 abaayɛ so yɛ no wɔn edi mu nkugu sɛ na Ghanafoɔ kyerɛ sɛ nkugu na wɔn di yɛ no ɛyɛ wɔn mu nsɛm a wɔn keka yɛ no na Ghanafoɔ ne NDC foɔ de yɛ campaign edi ti wɔn saa abere yi nsɛm a wɔn gu so a wɔn ɛkeka no ebi ɛkyerɛ sɛ wɔn ankasa ɛna ɛtɔ wɔn nsɛm no ɛde ama abɛn yɛ wɔte so yɛ NDC aban sɛ ɛbɛyɛ no obenya kwan na wɔde akyekyɛ wɔn na afei nso aban a ɛbɛsan akɔ akɔto no ɛbɛsan akɔ ɛde ɛtia wɔn ti wei no ɛne adwenkyerɛ yɛ Ghanafoɔ akyerɛ mɛhyɛ sɛ wɔn so obenya wagye nkyerɛ ɛwɔ comment section hɔ ɛde ama me all the social media handles no ɛyɛ too much gh o subscribe like no wa share na foforɔ nso ɛnyɛ bi ahwɛ yɛbɛsɛn hyia